Britanska tajna služba Mi-6 obavestila je vojni i državni vrh Ukrajine da će Rusi bitku za Donbas početi između 12. i 19. aprila. Precizirala je da će se to dogoditi čim Rusi zapadno od ukrajinskog Donbaskog fronta budu skoncentrisali 90.000 vojnika. Upozorenje je preneo britanski premijer Boris Johnson, koji je za vreme kratke posete Kijevu obećao Ukrajincima 120 tenkova i drugih oklopnih vozila. Ukrajinski generalštab je saopštio da Rusija koncentriše snage i oko Harkova i da će napad na taj veliki grad možda početi istovremeno sa takozvanom bitkom bitaka. Kijevska propaganda tvrdi da će ukrajinska armija u nju ući sa 90 do 100.000 vojnika i 10.000 jedinica teškog naoružanja, odnosno sa 320 tenkova, 642 topa i haubice, 640 višecevnih raketnih bacača, 42 lovca i 45 jurišnih aviona. Po objektivnim procenama, Ukrajinci svega imaju upola ili 3/4 manje snaga od ovoga. Mariupolj će, kako trenutno stvari stoje, do velike bitke biti potpuno očišćeno od ostatka ukrajinske armije i neonacista iz puka Azov. Već su isterani iz Mariupoljske luke i saterani na teritoriju metalurškog kombinata Azovstal. Međutim, tu nema civila, pa ruska vojska može koristiti i najveće kalibre artiljerije. I dalje je velika intriga koliko se tačno zapadnih oficira i obaveštajaca nalazi među opkoljenima. Postoje pretpostavke da ih je najmanje 10 i da pored generala NATO-a Rodgera Clouthiera ima i drugih visokih članova i važnih zverki. Indirektno na takav zaključak upućuju i pokušaj Kijeva i njegovih nalogodavaca sa zapada da opkoljenima u Mariupolju pošalju ukrajinski teretni brod Apač. Njegov kapetan je to i pokušao, ali se nakon mitraljevskih rafala po brodu zaustavio.